Shalom, uyu munsi turabire hamwe ibintu bituma amasezerano y'Imana yihuta. Ibintu wokora, uburyo wosenga Imana, uburyo wokwitwara kugira ngo amasezerano yawe Imana iyihutishe. Hari nk'abantu baba baronse amasezerano, nk'ubu tuvuge ukaronka amasezerano muri 2000 mu 2000 ukabushitse mu 2025, bya bintu Imana yagusezeranyije bitarasohora. Yego turazi neza ko Imana ikorera igihe kandi Imana ari nyarutonde, ariko hari uburyo usenga, hari uburyo wo kwifata imbere y'Imana, noneho n'amasezerano yawe agashika byihuse. Ndashaka kubabwira ibintu bitatu wokora kugira ngo amasezerano y'Imana abashe kuba yoza byihuse. Icyambere ni ukubaha Imana. Mbega wubaha Imana? Mbega ucira bugufi Imana? Mbega icyubahiro cyawe giha Imana? Imana yaragusezeranyije ibintu byiza, yaragusezeranyije nubwo umeze nzokugirira neza, nzoguhezagira. Mbega urayubaha ko witeze ibyo Imana izogukorera? Genda ndakunda gutanga ingero muri ubu buzima turimo. Uzoja ahantu mu rugo bakugaye, mbega uzosubirayo? Mbega uzogenda usubire muri urwo rugo bakugaye, bagufashe nabi? N'Imana rero nuko. Imana utayubaha, Imana utayicira bugufi, nayo ijya kure yawe. Yesu ashimwe. Kubaha Imana tuyicire bugufiya, ubundi ize hafi yacu, yugura amasezerano yadusezeranyije. Yesu ashimwe. Icya kabiri ni ugusenga Imana ubudasiba. Mbega usenga Imana ubudasiba? Hari nk'abantu usanga mu gatondo abyutse ajya mu bikorwa byiwe, no mwijoro akaza akaryama, nta n'isaha n'imwe afashe, nta n'umunota n'umwe afashe ngo asenge Imana. Mbega Imana ubwo ngubwo urumva yoja hafi yawe utayisenga? Ndatanze urugero, ugize nka mariage, umuntu akakwemerera inka, iyo nka tufate karare amasezerano y'Imana, yamara kwikwemerera ukagenda, wa muntu ntumusuhuze, wa muntu ntumubaze uko ameze, wa muntu ntujye no kumuraba, ntumubaze uko amerewe. Mbega yanka azoyigaha byihuse, aravuga ati uyu muntu nemereye inka ntaba nasuhuza, menga nta niyakeneye, cyangwa akanabyibagirwa nawe. Rero dusenga Imana ubudasiba, tuyititirize, twame tuyisenga, twicira bugufi. Imana iravuga ati uyu muntu ndabona ko yama hafi yanjye, reka nyarutse bijya bintu namusezeraniye ndabimuhe. Icya gatatu nashaka kubabwira ni ugufasha abagowe. Bene data, igikorwa cyo gufasha abagowe gituma Imana irekura ibyo yagusezeranyije, ikakuraba ikavuga ati uriya muntu wibutse ujya mu ntagowe, reka nanjye muhe ibyo namusezeranyije, reka ndamugirire neza. Muri iyi si turiho mu buzima butandukanye, uburyo umwe afise si uwundi afise, ariko niba wabasha no kuronka n'ikiro cy'isukari, uwo kijyana kwa muganga. Hari umurwayi ararwara ariko nta n'ikiro cy'isukari afise, nta n'akantu na gato yafise, iyo sukari yayishyira mu mazi akanywa n'akayi akashima Imana. Fata n'ikiro cy'isukari ujyane ku bitaro, Rwakare, Dr Militaire, ibindi bitaro byose, uhe abarwayi. Uko umeze kose urashobora gufasha umuntu agowe, uburyo bwose ufise urashobora gufasha umuntu agowe. Nigeze kubona agafoto, umuntu wacitse akaguru arimo afasha ubundi, arimo gusaba, yikoreye utuntu adandaje, nawe arimo aramufasha. Utwufise raba ntutwihererane ngo tujye wenyine cyangwa udukoreshe wenyine, raba n'undi umuhe. Biratera Imana ibigumbagumba ku mutima. Imana ikavuga ati uyu muntu wibutse ujya agowe kandi nawe atameze neza bihagije, reka ndamuhe bijya bintu namusezeranyije. Rero mwene data, ndaguhamagarira kuba hafi w'Imana, ukayicira bugufi, ubundi ugasenga ubudasiba, ugafasha n'abagowe. Ya masezerano Imana yagusezeranyije abasha kuba yoza byihuse. Shalom shalom.